Kijev ne krije taktiku. Evo zašto je Melitopolj ključno mjesto za Ukrajinu. Sva logistika koja povezuje ruske snage u istočnom dijelu Harsonske oblasti sve do ruske granice zavisi od Melitopolja, ističe savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Ukrajina je izvela raketni napad na Melitopolj, grad na jugoistoku zemlje pod kontrolom Rusije. Vlasti u Melitopolju saopštile su da u subotu uveče u raketnom napadu poginule 2 osobe, a povrijeđeno 10. Mi smo odgovorni za Krim. Ukrajinski gerilci najavljuju nastavak udara na Ruse. Ukrajinski gerilski pokret Ateš, koji deluje na Krimu, preuzeo je danas odgovornost za paljenje ruske vojne baze, javlja Ukrajinska pravda. Baza mobilisane ruske vojske u selu Sovjetske na ukrajinskom Krimu gori. Naši agenti su radili kako se očekivalo. Dugo smo radili na ovom projektu i naravno sve nam je pošlo za rukom. Nastavit ćemo da uništavamo rusku vojsku iznutra, naveli su pripadnici Atešea na Telegramu. Oni tvrde da je u požaru u bazi bilo žrtava i obećali da će objaviti broj nastradalih.